Dobar vam dan. Ovako nešto se pojavi svako nekoliko godina. Pojavi se auto zbog kojeg klase izgube smisao i svi se pitaju, a da li da ga kupim? Pa to mi je bolje nego gradski auto, jeftiniji od svih SUV-ova. Da, došao je BYD Atto 2 DMI, prije je bio električni model isključivo 2024. je bio poznat, a sada kao plug-in hibrid. I nije to baš čisti plug-in hibrid, više je serijski range extender, pojasnit ćemo to kroz detalje, a pojasnit ćemo i zašto je toliko jeftiniji, odnosno ne jeftiniji, nego zašto ima dobru cijenu od 25.400 do 28.000 eura kad je riječ o jačoj ovakvoj izvedbi, pa nas zanima zašto su cijene nekad dobre. Uvijek postoji razlog za to, pa ćemo pogledati kakvi su motori, potrošnja, koliko ima prostora unutra, kakva je oprema, kako troši i zašto je cijena takva, odnosno kad znamo sve kako stvari stoje, da li ovaj auto zaista ima smisla kao što izgleda kad ga gledamo u cjenicima. Jeste primijetili kako Kinezi sve bolje i lakše pronalaze put do širokih masa, sa svih strana dolaze. Za ove avangardnije rade niske automobile, SUV-ove, crossovere, a imaju i ovo. Imaju i ovo. A ovo je klasična karoserija, dvovolumenska. Podsjeća me na auto od kojih prije 7-8 godina nizak poklopac motora. Svađate kak je to, pogotovo je položen, vjetrobransko staklo okomito, sjedi se, za klasičare se radi. Vidite i ovaj dio ovdje. To podsjeća na jako puno poznatih automobila. Evo čak i ove kvrge, to je Citroenovski detalj. Ima još detalja ovo iznad vrata, jedan dio što je ostao, to daje malo ono štiha. Ovo je nekakav klasičar iz Kine. A ono što nije klasično, jer oni su prije njegovali one kvake koje se ne mogu otvoriti, nego ih morate dotaknuti. Vraćene su ove, to je sad norma. I na vozačkim vratima ima jedan lijepi prekidač, kad stisnete sve se zatvara i to sve skupa dobro funkcionira. Ali ovo klasični primjer kako se osvaja tržište. Pa usput možemo reći, a jeste primijetili kako više ne kažemo Kinez, kažemo Kinez, izgovaramo skoro ko Korejac. Prihvaćamo da to više nije samo pridjev, nego i mjesto proizvodnje. Tako se tržište osvaja, hoćemo nećemo. Jesmo ga namjestili točno da bi vam dočarali koliko je dugačak auto, 433 cm. Šalimo se malo, ali je poanta da vidite da 10 cm gore dolje u dužinu sa sličnim međuosovinskim razmakom oko 262 cm može imati puno automobila. I ta klasa se proteže od Renault Captura. Može biti jeftiniji, ali ekvivalent ovom E-Tech 160 konja košta 28.000 eura početni. Ajmo nešto klasično, VW Taigo 1.0 TSI, dobra oprema, recimo bar da ima DSG, 26.000 eura, a VW T-Roc 1.5 E-TSI 158 konja, DSG isto to, 28.000 eura. I Dacia Duster tu možemo nagurati, od 24 do 28, ona ima onaj 1.8 hibrid, Opel Frontera 145 konja, isto je cijena vrlo blizu, oko tih se vrti, 22, 23, 27. Rekao bi neko, ali to su hibridi, hoću nešto klasično, što je svima poznato, to je recimo Toyota CHR, ima 1.8 i 2.0 hibride koji se svima sviđaju, da, ali to je 29 do 40.000 eura. Zapravo se priča svodi na 4 konkurenta, ja bih rekao. 2 su mu vrlo slična, ali su obični hibridi, to je MG ZS 1.5 koji ima oko 200 konja, ali je klasičan hibrid s malom 1.8 kWh baterijom. Omoda je isto takva, 1.5, 200 konja, možda 224, možda malo griješim. I ona košta od 23 do 27. Ona je zapravo cjenovno još zanimljivija alternativa ovom. Ali to su klasični hibridi s malom baterijom. A ovo je realno range extender, o tehnologiji ćemo kasnije. I to me odgovara recimo najbliže Nissan Qashqai e-Power, o kojem smo pričali, pogledajte, kliknite na test, koji ima elektromotor, odnosno elektromotor i turbobenzinac i malu bateriju koju stalno puni, zapravo stalno ide na struju. Nešto slično je ovo. Ali tehnološki najbliži konkurent je Geely starej EMI. Dakle, 1.5 benzinac, 100 konja, ukupno 212, ide stalno na struju, a taj benzinac puni bateriju koja je veća. Ima 18 kW i ova ima 18 kW, taj Geely je oko 29-30 tisuća eura, dakle nešto skuplji od ovog. Dakle, MG ZS i Omoda su slična koncepcija i cijenom i tehnologijom, ali imaju malu bateriju i oni se ne mogu voziti dugo samo na struju. Geely stare EMI, to je ova priča, i Nissan e-Power Qashqai je ova priča. I tu se to negdje sve šuška. A
idemo se sad voziti i pogledati sve detalje oko ovog auta, da vidimo za tu cijenu od 25.000 eura kad ima bateriju oko 7,3 kWh, odnosno u ovom slučaju kad ima veliku potentnu 18 kWh bateriju s kojom može prebaciti 90 km samo na struju. Ajmo upoznat motor pa idemo na vožnju. Te haube su, nije ovo lagano, jel'o da nije. Kod određenih auta treba 2 put stisnuti, kod drugih jednom, pa onda gurate prst ovdje se povuče 2 puta i onda morate dići tešku haubu. Iako auto nije tako težak, 1620 kg, a to je recimo masa Kia Sportage, jel? DMI, to znači oznaka da je riječ o plug-inu, ko što je kod Gilia EMI. Dakle, 1.5 nije Atkinsonov, nego je kombinacija Atkinsona i Millerovog ciklusa, s upravljanjem i ispušnim ventilima je malo drugčije. 99 konja, 122 Nm, ali to je agregat, s tim se ne vozite. Tu je i elektromotor, a elektromotor ima 145 kW, to je 200 konja. Međutim, sistemska snaga se komunicira kao 212 konja, pa ispada da benzinac elektromotoru pomaže kad treba, jer u višim režimima vožnje, kad stisnete gas i pri višim brzinama, i benzinac počinje gurat, a izgleda da to čini sa samo 12 konja. To je sve vezano skupa zajedno na LFP bateriju od 18,7 kW koja radi sa 333 voltnom infrastrukturom. Ona slabija još ima nižu voltnu infrastrukturu, naponsku, jel? A nudi kapacitet od 7,8 kWh. I sad, s tom baterijom, kao što smo rekli, se može napraviti 90 km. Auto ide 7,5 do 100, što je jako dobro i odgovara brzini, odnosno snazi od 200 konja i postiže maksimalnu brzinu od 180 km/h, što pritom na brzinomjeru izgleda kao 187-188. Teška hauba to čuva, imamo i klasičnu 12 voltnu bateriju i zanimljiv auto. Potrošnja ovdje otkriva sve, ali ljudi koji ga hoće kupiti pitaju koliko to troši. Evo ovako troši i hvala Data Kolu, zato što nas je naoružao strpljenjem, a vi ga točite da vam to radi kako treba. Jel da bi potrošnju izmjerio, morao sam se voziti skroz do Osijeka. U ovom autu su zapravo 3 automobila. Jedan je električni kad je baterija puna, drugi je hibridni kad je baterija puna i treći je hibridni kad je baterija prazna. I išao sam sve to izmjeriti. I pazite sad ovako. Dakle, baterija 18,7 kW ne može se potrošiti više nego da ostane 25% u njoj. To smo isto dokazali da zapravo može. Na autocesti kad svirate po gasu, padne prosječna rezerva baterije na 15. Sve se onda desi, benzinac počne raditi da bi punio nazad na 25 i onda ona opet pomaže benzincu u vožnji. Ali kako? Troše po redu, idemo sad reći. Dakle, kao čisti elektromotor imate na raspolaganju bateriju od 16,6 kWh. I krenem mjeriti da bi shvatio koliko uzrokujem po 10%, prvih 10% drugih. Prvih 10% 8 km, pa 16, dođem do zaključka da sa 10% možete napraviti kojih 15 km. Ali nemate 100% baterije, nek 75 i kad se to sve zbroji, zaista s ovom baterijom se obećanih 90 km stvarno može napraviti. Obećajem, stvarno. Autoshow jamči. Ako se potrudite, možete i 105-110 dosegnuti. Probao sam i uzbrdu i nizbrdu u tom ciklusu i zato u prvom pokušaju nisam napravio preko 95. Uzbrdo, kad je uzbrdica, ko zna, zelena magistrala, uspon na Krndiju ili nešto oko Splita mi ne pada na pamet, potrošnja skače na 30. Dakle, na tim usponima, s obzirom da je 16 kWh, a potrošnja 30, ćete napraviti 50 km. Pri 130 na sat auto samo na struju troši 30 kWh, dok pri 100 na sat troši 18 kWh na 100 km. Znači, sad pri 100 na sat možete se računati voziti do Karlovca i nazad od Zagreba, kojih 85-90 km. I to je zapravo upotrebljiv električni automobil. A potrošnja sa praznom baterijom, a to znači da je u njoj još uvijek 25% kapaciteta, izgleda sljedeće. Rekoh, do Osijeka to nije bilo jednostavno. Pri 80 na sat oko 4 litre, pri 100 na sat 5,8 i tu još uvijek struja malo pomogne, baterija se isprazni do 23 pa napuni do 25. Na 120 na sat više nije tako, to je zapravo samo benzinac. Pri 112 na sat 7,2 litre, to je dosta. 138, 150, 10,9 litara, 160, 12. Je li to tak strašno? Pa puno je, ali nije to previše, jer to nije primarni
pogon, primarna namjena ovog automobila. On je za grad i malo šire, ali ako idete i malo šire i imate punu bateriju i vozite se 140-150, to neće biti strašno. Onda će potrošnje biti vrlo niske. I kad pogledamo ono što sam govorio, odomjer, dakle putomjer od početka ovog automobila, od kad je na životu i registriran, je takva da je zabilježena prosječna potrošnja 5,2 litre i 3,3 kWh. 30% se vozi samo na struju, toliko su ljudi bili strpljivi ga puniti. Dakle, 5 litara i 3,3 kW, to je dobro. Samo ne smijete ići na autocestu da vam ne bi bila buka i muka. A dosta moćno izgleda, onak razvučeno, široko, ta poznata karakteristična svjetla. Ime ćemo zapamtiti. Dakle, karoserija 1620 kg, ok, ima i bateriju, elektromotor, naravno da je malo teža, nosivost je ostala dobra, 490 kg, na krovu, ako ćete ići s njim na more, 75 kg, nije 100 ko ovi bolji, a vučena prikolica, ko će to vući, znamo da ti hibridi 750 kg kad ima kočnicu. U prtljažniku 423 litre i to je ok. To je ok, nije baterija tu, baterija je, to je takozvana sandvič gradnja karoserije, pa je baterija u podnici, jer ovo je potpuno električni model može biti, pa je ta izvedba iskorištena. Ovdje mi se čini da fali dvostruka podnica, postoji pregrada, kad je i dvostruka podnica tu i srušite sjedala, onda je to ravno, niš posebno, dosta je to velik prtljažnik, 423 litre. Prosjek klase 450, ima ih i prema 500, a s tim litražama svi stalno nešto pričaju, ne znam, čak i Dacia Duster, ona komunicira 590 litara i onda kaže, ali u hibridnoj izvedbi i kad ima rezervni kotač, onda je sam 400. 423, dovoljno za auto dugačak 4,3 metra. A tu su i dva koferčića, znate vi onu pjesmu, ja imam kofera, dva, jedan daću ti ja, ne znam kud mi to. Ti koferi imaju veze s punjačima. A ispomenuo sam vam da ću naći stvari zbog kojih su auti neki malo jeftiniji, zbog di se to štedi. Ajmo ovako, tu je punjač. Obično su punjači brzi i mogu vući najmanje 50 kWh. Ovdje je samo spori AC koji vuče do 22, odnosno koji na punionicama može dobiti do 22 kW. A ovdje ide samo 6,6 i to je ograničenje ovog auta i to je još dobro s ovom većom baterijom, jer sa slabijom baterijom snaga može ići do 3,3. I sad kad zbrojite koliko traje punjenje, budući da je unutra baterija 18,7, a ona se nikad ne potroši do kraja jer je plug-in hibrid, stane unutra 16,6, 16,6 podijeljeno sa 6,6 plus još malo, 3 sata vam treba na sporom vanjskom punjaču koji je ipak jači od ovog kod kuće da se napuni do kraja. Na kućnoj utičnici 8 sati. I za to vam treba ovaj punjač. Ja imam kofera 2, evo, šuko i adapter. A ovdje je AC. Ja, to tako izgleda. Vidjeli ste sigurno, ali nekad treba ponoviti. Uglavnom, unutra je LFP, liti, fosfat, željezo, fosfat baterija, Blade tehnologija, koja je hvaljena zbog tog što je otporna na probijanje. Ima onaj test sa čavlom, ništa se ne desi. Naime, ona nije toliko termalno eruptivna kao NMC i litijumske baterije, nego samo se zagrije i ne plamti, pa je to dobro. Zimu ne voli baš, gubi na temperaturi, nema takvu gustoću energetsku, ona je oko 150 Wh, ove bolje su na NMC oko 210, a litijumske 250 Wh po kilogramu. Dakle, nije gustoća takva, ali ima tu Blade tehnologiju gdje su ona, to su takozvane kooštrice izgledaju i smještena je podnicu i ne zauzima puno prostora. Dakle, vrlo je kompaktna, čvrsta, dugotrajna, jer nudi od 3 do 5 tisuća ciklusa punjenja, pa će se moći dugo računati na ovaj automobil. I što je najvažnije, sigurna je. To danas ljudi vole. Važno da je sigurno i slažem se, mora biti sigurno. Pazite ovo, ovo je valjda protiv krađe u određenim zemljama. Nisam znao da se ovo može odvojiti. Ali ima tu fino gumeni dio, stisneš i to je čuva od vlage i tako dalje, ali možeš i uzeti sa sobom kad ostaviš na punjaču da ti ne čopa. Eto. Zapravo ti auti nemaju gepek od 420 litara, ali uvijek moraš nositi ove dvije stvari sa sobom. Tu ti uzmem 30 litara. Oprostit ćete mi na naočalama, sunce je jako.
volim znati kako održavanje dolazi, jer kad kupiš auto moraš ga i plaćati nakon što si ga platio. I zato gledam plan održavanja i mislim si, ne ovo biti skupo za održavati, jer to nije ono turbo benzinac ili neki dizel koji si ti kupio sam sebi, pa ga tiskaš, ne znaš ga koristiš za šalto, se nisi mijenjao ulje. To je agregat kojim upravlja ECU jedinica i govori mu kako da radi. Dakle, neće otići u neki krivi režim ili čudno raditi. A plan održavanja kaže, baš tako, nema se tu šta puno zamijenjati. Svakih 12 mjeseci, odnosno jednom godišnje ili 15.000 km treba ići na servis i u principu prve godine se mijenja filtar zraka, motorno ulje, druge godine se mijenja filtar klime, kočiona tekućina, filtar goriva i filtar prašine i tako svake 2 godine. Filtri ulja. Ali pojavljuje se nakon 48 mjeseci, potrebno je zamijeniti na elektroničnom hibridnom sustavu ulje i filtar za zupčanike. Nakon 6 godina ili 72 mjeseca mijenja se rashladna tekućina elektroničkog upravljačkog modula. To treba vidjeti koliko košta. I svake 2 godine se kontrolira baterija i elektromotor. Ali ću reći, operativno, nema se tu šta puno raditi, nešto košta, ali ne košta previše. I vjerujem da su to, ako su dobro napravljeni, a mislim da jesu od 100 velike serije automobila, zapravo pouzdani strojevi, nema tu šta otići. Veliki agregat se vrti, ide to. Kod kineskih modela vam je ovo uvijek varijacija na temu. Tu je ekran, sve je flah, mali ekran ispred vas. Dobro je ovo složeno. Jedan trik koji se meni sviđa, ovi ventilacijski otvori su nisko i kad tu stavim vodu, taman mi hladi vodu. Mislim da to nisu bili svjesni, ali su dobro napravili. Punjač od 50 W za mobitel, ovdje su zvučani programi vožnje. Zanimljivo je kad krenete voziti auto, uskočite u njega, kočnica dum, ste čuli zvuk, on se automatski pali. Tu se stavili parking, rikverc je gore, ali zapravo tu postoji još jedan gumb i tu ga možete izgasiti, ali ne morate i ne morate ga upaliti. Dakle, stvar funkcionira ko sigurno tuf, jer kad izađete van iz auta i stisnete zaključavanje, on se zapravo zaključa i sve utihne kao da ste ga i isključili. Tu se može pojačati, spustiti volumen glazbe i birati program vožnje samo na struju ili hibridni. To je jako zanimljiv dio, ali tiče se vožnje. Sjedala su duboka, ne drže bog zna kako tijelo, gore se hlatite previše, ali je konfiguracija, čućemo isto kasnije, ovjesa takva da više od tog ne treba. On je fakat mekat, udoban, ima grijanje, provjetravanje sjedala i ono što je najvažnije, ta klasa auta 25, početni model, odnosno ovaj 28.000 eura, donosi toliko opreme koliko Evropljani mogu samo sanjati. Dakle, krovni prozor, sve živo i neživo što možete poželjeti. Ne sviđa mi se baš kako se upravlja i što pokazuju ova putna računala, to bi moglo biti malo slikovitije, intuitivnije, a ovaj dio, kao i kod svih, androidski. Navikli smo se na jedan, navikli smo se na sve. Volio bi da su neke gumbi, recimo prelazak na Android sustav, tu je u ćošku, moraš ga piknut, pogoditi. Druga stvar, gumb koji treba stisnuti da uđete u programe sustava, kolike su potrošnje, ADAS-a i svih važnih stvari, to je kao settings, ko si na telefonu. Ali ponovo, nove generacije i ne treba se, morat ćemo se priviknuti na to. Ovo će vam se sviđati, ili gospođi, tu je uvijek jedan veliki pretinac i sve skupa klasika. Isto kod svih prostora ima dovoljno i za glavu i za noge. Udobno je i lijepo je, umirujuće i odgovara karakteru automobila. Da. Kratko, najzanimljivije stvari koje nudi ovaj ekran, isti kao u većim BID-ima, samo manji promjerom. Možda ima neki detalj koji je različit. Dakle, možete odrediti koliko da vam baterije ostane uvijek spremljeno, od 25 do 70%. Dakle, kad ih napunite i počnete se voziti, da se potroši i da toliko čuva. Definirate regenerativno kočenje, ok, to imaju svi, a meni super stvar, putomjer. Dakle, imate ukupni prijeđeni put od kad auto je kupljen i početi se voziti, 3120 km. Imate trip A i trip B koji možete resetirati, ali imate hibridni dio putomjera. Dakle, hibridnim programom vožnje se prešlo 2020 km, a samo na struju 922 km. Onda se može u putnom računalu dublje vidjeti koja je prosječna potrošnja od kad ste kupili automobil. Može se staviti da brojke se pokazuju u postocima, dakle imate još 50% baterije ili imate još 40 km do kraja. Dakle, BID nudi jako puno telemetrije, da vidite šta se zbiva, jer to vozači električnih automobila jako vole.
Ja zaista volim aute koji se ne trude biti sportski nastrojeni, a ovo je jedan od takav. Guma 215, 60, 17, balonka, ovjes, odnosno šasija dolje kruta i mekani ovjes koji je ono, nekad sam mislio kog Sara Picasso, baš po tone, ko neki džipovi ono na velikim gumama, ali mu paše, jer budući da je ovjes relativno solidan, McPherson naprijed iza torijska osovina, sve se to dobro drži. On je mekan i on vas ne tjera da jurcate, nema tu neke, vidite, mrdam volanom, ne dešava se previše toga. Ali to je udoban, tečan putni auto, vrlo je komforan, a s druge strane, kad sam otišao na zavojitu cestu, on počne kliziti preko nosa, previše malo otvorite putanju i kad pritisnete gas, dovoljno je gripa, ne izgubi se prednji i zadnji ovis. Elektronika je ipak dosta osjetljiva. Zamjerke idu nekim trenucima u kočenju kad su granične situacije. Kod ABS, to znamo kako radi kad se ABS aktivira, nije mi uvijek bilo da bi dao pohvalu pri graničnim situacijama, ali samo ono, kad se normalno vozite, dobra kočenja, efektivno zaustavljaju automobil. Volan ima osjećaja, ali baš toliko koliko je i ovdje smekan. I ovo je taj auto koji je umirujući, kojeg ćete voziti u hibridnom modu s punom baterijom i to je sve tako nekako uspavano. Baš kako treba za međugradsku vožnju. Ovo je zanimljivo, čak i BID to prepoznao, pričao sam u nekim testovima. Struju plaćate različito, obično na kućnom punjaču gdje je 10 centi, 5 centi po noći ili na ovom sporom punjaču gdje je 40 centi. I onda oni to zbroje. Kaže 15,5 kWh na 100 km plus 0,3 litre benzina na 100 km, to je jednako kao 4,7 litara. Valjda financijsku konstrukciju naprave da znate koliko vas potrošnja košta. Evo, dešavaju se nove mjerne jedinice i nova komunikacija potrošnje. Super. Kupnja plug-in hibrida ili range extendera je isto ovako hod po crti. Ili ćeš past da ti je skupo, ili ćeš past da ti je bučno, ili da ti troši. Nije jednostavno, ovo je dobra kupnja, ovaj auto nudi jako puno toga za korektan iznos novca, 25. Slabija baterija, ja nju ne bi birao, jer onda priča je opet okrenuta malo. Ali ovaj s jačom baterijom, koji ima doseg zaista preko 90 km, ako se samo malo potrudite, je dobra priča, možete se voziti, ali nije za svakog. Ako se planirate voziti Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, pa često skakat po autocesti 140, 130, koliko već na sat, buka je previsoka, baterija se brzo isprazni i to nije dobra BID Atto 2 DMI Range Extender priča. Priča je dobra ako se vozite gradom, ako živite u kući, imate punjač, onda smo rekli koliko jeftino se možete voziti, onda vam sve dobro ispada ono što je meni smetalo, a to je da mi je punjač, to su mi glavne mane, da mi je punjač prespor, da mi je buka na autocesti previsoka i da mi radar i lane assist na autocesti ne rade predobro jer se odbijaju od crta. Naučili smo da su ICE, benzinci i dizelaši bili skupi auti koji su nudili sve za sve, a ovi su baš samo po crti. I ako ste vi na toj crti, onda taj iznos za taj auto je jako dobar. Nema baš puno više automobila koji nude više za manje.